ngeri. Viva África! Viva Angola! Viva UNITA! Viva a memória do presidente fundador Dr. Jonas Maria do Savimbi! No tempo e no espaço! No tempo e no espaço! Viva o presidente do partido, engenheiro Adalberto Costa Júnior! Viva o presidente do partido, engenheiro Adalberto Costa Júnior! O nosso galo! 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 Muito bem, eu como te estava muito mal. Vaqueto. Vaqueto. Pulo kokuvale akunu amalayo chitupulukile atolilama kalungi. Kalungi awasetu. Ameandisa petikile wakabiale. Sitama yapa tunyusika tujukila. Tuvangulale tujukila. Ndomu wachikuliane hapa ulivangula kwa chote uyevelelo fiti peke yene sanga. Ame hapocho chipenga. Otola choko. Ameante joku fetiko kutola ondaka niyongola okupresentala ukwetu aliserse shimango akutipora ya presentação gote nda monda lyanye ukombe wetu la hewa tundaka wambu una odieche twenda kwa wambu la tutambula chiwapo tashikibia kisima patevere mseja ebashimi então Paule kisa yeye ya lambwale wetu secretária provincial yo jura kwa wambu makulu Krista chimbiopu tutame pode levantar. Karie kavarika pode já saber. Papandu iliko já andi se passa na chavangule. Okay. Kavarika vo bachituila kulo kombaka. Uma kombokoyo ukwao kombaka. Karie nasi refugiado kwa wambu. Amdabasa kwa tina manda twenda kwa kubale ne endwi ota ule kisiauti. Tukwete imolo refugiado. Ndo poteto atravaya. Ocha batuke kimbori avo. Ocha ya choko. Ocha papandu iliko marama kulo kombaka. Muito bem. Tukasipalo etali le Sanjulia Lua. Pole, andi apresentação. Gole kisale masandi. Ocha ke kukapope mauti shole kisilevo. Ndiyo mbaravale kule kisaka kwenje kama uti. Responsável yo televisão yetu yo UNITA. Katito chochiri masila. Ulume wachiri. Você soube já. Aqui tudo é dinâmico. Então, kakwenjeu nasogule kisindeti. Eyo kutalisa kolwa iwoso biluvya vyosi vya UNITA. Vutwe mwahe usokupitao. Onduko yae Venceslau Bernardo Chipindu. Eye osorio kutravaia olo imagem vyosi vya chitundo. Iye coordenador adjunto yote rayar. Então haka kakwenje kacho kana Kasorio kutwala maleo mensagem vyosi UNITA kusama haka maka katite tito ziti. Ya masi utomo mwenye ndungeo. Então ele watunda kwa Luanda keili lile kulo masi monda noge tuovanja utiepa. Ovyo kasiale kulo ati twende ngo kumosi kwa kuvale yapa ya twaunyana ngo programa ya hilile. Ocho tuule kisigo palo. Então eye ukulu wetu Venceslau Chipindu. Tukasipale tali ocho tulitalili ovina vyokaliye ndomu vosi wachikwami. Tutakwata o kongresu yetu ocho ya choko. Antes yo kukwata o kongresu yetu tutakwata yale o kongresu ina ikwavo ya 2019 ocho ya choko. O kongresu ina ya 2019 noke echivaempela João Lourenço Amara utitwanola segundo presidente Adalberto Costa Júnior wali kunda la damwe valinga chosi ocho vanulane o kongresu ina twalinga 2019.
nye vainulalela vayanulala monda liusumba vakwete wasekulu presidente Adalberto Costa Júnior. Pole etuhe monda tuaunita tuvinyama vinene ongendo yetu evando twechivanja mwevanje pavetala uchina wangombe opopi ali achoko kuloko kuvalea kulio ngombe hawachi kulihili pwai paveta uchina wangombe opopi opopo mwenye ndavakasi lusumba wasekulu Adalberto chilekisa kuti monda yetu twanolele chiwa presidente yetu ochali achoko eta mvanu nalo kongresu akulu twelitumala twalibangulo koko Luanda twechivanja tuchilingandati hatukandi valiko tribunal yacho yanonaleno kongresu mondo tribunal yacho yavo ale mondo evo vanulano kongresu tulingio kongresu ikwavo polepo kulingo kongresu ikwavo vosi tulikundi tuyeka povali sekulu Adalberto noke ocho chalingiwa ovo vatilile sekulu Adalberto uleti chiwasite uleti mwechiwasite eye vatilile monda tunde 2019 toke 2021 oempela yosi wa isandola lechi valinga vali avagweta opo vavanjela opo kuti ocho payo unita ndayanda gochela la Adalberto abapayo malungo kuyula mwene ulimawi yako opo popisa opo usumba wa João Lourenço monde wakale kulinganga olo sondage vingi olo sondage kukulisa bomanu ene payo manu wakusimikondati uyongolio kunolelie olo sondage vyacho vyosi valinga vyochangoi yulo kusekulu Adalberto opo popisa usumba wapo pole etuto unita 55 anos de existência hachitala utiempela utumasa kolomunda twakunu ale twakulia chituyongola twakulia kutuyongola kwenda entonda manuvosi vavangula uti eneonita likundi lingi la Adalberto etutungi wa manu tuukwatisi tuvota la Adalberto ocho ulimawi yako ayule entawe tuvamuna twaunita tetwa ulipeka ocho ali achoko tetwa ulipeka manda eye usongwi unaosukiliwa chilo ocho asongolio wingi wa manu chilo kaliese kwa Adalberto presidente yetu pole kakasilili ngo omanu vaunita okasilili mwele omanu vosi vongola monda eye vayongola então twandele ko Luanda ocho tulingio kongresu twepitilonko nda etu vambaka ndava kwetu vovivanja vikwavo chakalango tipo twechili kundale omanu vepitiloko olo observador vingi vyeya okutala pwanchacho china vapopeli ya utivovo talele nami chikasi ndati vama akulu vava twandele pamosi sekulu Adalberto nda wingi na vosala yo kongresu china chitwika kuti omanwe sanjulika olo observador vyacho vachivanja mwe ala ndati bakalo popati uhava usole nda omanu vosi kalie va uyolela vechivanja mwe vanje apa peli uhembi apa pwainengo vokati ko unita uvayongola mwene Adalberto inoke etu twechivanja mbo empelana helo njajai moltu sole osole cha kutukwatisa bo utravaya manda lyenye etu tulingo china chetu chechitundo chetu masyo vayongole kulitengamo kali yenyeche yokukala 2019 sekulu Adalberto wakanyala na 53% de votos 2019 wakanyala chiwa masi handi pagambe vanulala kongresu ya China kwenda kovali kali wakanyala 96,43% de votos chilekisa kuti ndapakala tata hai kalie yapa ounita yale kisa mauti hoka tukakaya simo etu wetu mwele Adalberto kalie valuangala vali Adalberto taunona vali João Lourenço otuloga tuia
opetera kolinga uti la hiyo linga kovo o kongreso yabo pana poco vanja uti pa va unita Adalberto va unola la 96%. João Lourenço lo malinga vari kachilete valinga kongreso yabo. João Lourenço haya walinga presidente yo comissão eleitoral yo kongreso yabo. Haya walinga presidente yo comissão de mandatos yo kongreso yabo. Haya walinga presidente yacho walinga watavia o candidatura yaye yaba kwavo wairikala. Haya walinga chosi chalinga eye no que opitira kwa tinao etu chiloga lio kunola o manuteva katuloboko hachitava chikala voka hondo monda pamwe kavandi votalame usumba kwa tamonda wabanja uti o percentage ya sekula da Alberto ya Luilie Nene 96%. Ocho afetiko kumanipula la makwavo chilo galie vakasi vaempela eye chachibanja mauti o manu hava usole waringa uti ayo komite central yavo okuivokinya kwacho ndati bon o vitundo vya chiri vina vya kone na songwi vavo otwali achoko ia songwi te bandela pamosi chinako putu vandala papia pati os dirigentes têm que estar unidos e coesos ali achoko eye wechi vanja vanje lua kolera vali kakwete opitirako o komite central quase 700 pessoas. Ove opo vanja opo aguti ochitunda chikasi vorua monda habakona nere vari laumwe karia charinga ngowingi wachisangu vari sanga o chache vasaka echi vasaka chache china vatuku uti obiro politiku karia ikasi 101 pessoas ene asuku yange obiro politiku ya 101 pessoas yokuilapi ojileti Monda lia nyeva kashe kuvokinyino la numero Vova kemba nao Monda lia kai Monda lia malehe Olo Nda wakole lia kai Wakole lia malehe vene Chisukiro kulinga mono batalion vitatu Chosi mwele O komite centralika Ocho chisiri vila ocho Kachisiri vila monda vakasi peva alo Ocho tundo chacho chavo kalie chasava Hachikwete vali usosi Ocho tapia lera ndoto utia o komite central ya hen waivokinya o biro politico waivokinya no que pacho panapo kuvangula o kuvavoka kwa hati bom agora quem quiser passar por cima do MPLA tem que passar por cima das mulheres olo o depois a quem wa vaviliki o chova kukwatisi upange ale wa vaviliki o chova linge carne de canhão aguti wo yongoro kupita kwa MPLA antitetete wa pekela la kai ocho chikasi chiwa ocho chikasi chiwocho vamama vangechele hameko ndachivangula João Lourenço chikasi vofela hameko ndachivangula amendi mama amendukwa nembele uvina yacho ishirikuni João Lourenço wachivangula auti wotulekisa auti poi alume wachitunde vae kava kolonele vari etwari achoko okasi lusumba Kali ati quem quiser passar por cima do MPLA tem que passar por cima das mulheres. Ameti ulumiu. Wimbo tu kalionjevo. Olondunge vya kamba. Noke ukusulilako. Ovitangi vya kandangalala vikasi vofeka. Poleo chitangi chimwe chinene tukasipavali lacho. Onjala. Ochale achoko. Muni onjala le amuni onjala vovambo. Muni onjala le amuni onjala vovambo. Haye kwa kuvavoka no João Lourenço Hati, a oposição está a fazer o discurso da fome como seu discurso oficial. A fome em Angola é relativa. E na fome relativa, wai é veriale. Ele é kutinda okasilonjala e molivalela nene o nene yekuta. Para gala. Mas eu vou para a fome relativa. Tuchivanja mwevanje kasole o mano. Monda amende chipopele alionjanja inatorisanga nepalo. Uyongola okuviala chiwa ofeka. Te wa Solomanu vofeka. Ovenda kusole o manu. Osima uti o manu vakasiri ngondoto. Ove upanga ove kunyanolo mbongo vyo manu. Kutela okuviala chiwa. Iocho tulete chaku kontesela la João Lourenço. João Lourenço chilo garie. Okasi ngomwene aguti. Main Luciana yo wachibangwile ameko
ngasingo ochipitulula ame ndukwane mbele ovinewi sivivangola nasi zolo reso apiti ya popendina ati mayo siano ya chivangula ndichipitulula hati elisenya wani awani hameko mba chivangula my president okasi peyalo chakulomboka hameko mba chivangula ndapitulule chimailu siana ndiongi andilongisa chakulomboka yeye wakaviale ndashuye viti ocho ameolosandu avilondi Eko sivangula chia tendi uye viti chakulomboka ziti amendisukila china chistukula kuputa te retorno ndasuke te retorno ocho lamelo ndaka vitetamu sfiu pinyanya chindo chantage kaliu então vakasi pevalo iyo venda vakasi pevalo etukalie site twatenga po vali okusipata ochalia choko ovo vakasi pevalo ofika yosi ikasi vakasi maruti havalete vali ndemo valinga pole lavovo veo kuchivanja mwevanje ko Luanda kwasanya ko Wambu kwasanya ko Viye kwasanya ko Mushiku kwasanya ko Wishi kwasanya pikosi kwasanya pole veo kuchivanja kutikombaka kwa Tokota vachivanja vanje kombaka kwa Tokota kombaka kwa Tokota kavakusanga malila imonanga vakwatalayo kesi chasanya hati vavanjechi onita hai hati valinga kwendeti onita hai hati vasheteka kwendeti onita hai okuvambela vali kakuli o secretário municipal Katuki os recém-nomeados e os antigos o letia kulava city o secretário municipal o pisachilo o vasilo chikelo pole periquita yacho o secretário municipal twatenga kwa mané e enekulo kokovale ukwetio soloti nene siliveri sikula lyagala ale kakaleko sitikula gala mai presidente kula gala ale kakaleko secretario adjunto kula gala ale kakaleko no sente vocês têm que dar cara aqui kula gala ale koko então kuloko kuvale kutunde tundo sande omanu vapita kulovanda vavakala asongwi vanene ame ngasokupota uti china ukwa kusocha mambo ba lave onanga yobe ame lame sikulonda itambwile siti ala choko onange ya nego wali nini otete nego wali nini olo hakuhe otende ilila bali lave tari manda kulonda vitambwile akumane wachiringiri echi ame pona yanga ukulia kuno kaba pali ngombela hailogya ekipa ikasi chilo kalio kwenda kola amengasho kupopa uti valuangala mondo mbaka ya Tokota yamenda galo kupopa ati kalio twatengama kwa malehe bukuni yu fashtudu yu juka yu seko kalo yambola handi malehe yu ovo kalie valitenga lo ekipa yako kachitava tupapala monda apa tukasi eyulo mwendo potulete pwale pole chisukilu pange iupange utakuvangula ame apocho kapita unda ekipa ochola choko akuna wana vale kisiwapa o ekipa yacho ya tete ochola choko kariera lo secretario municipal ya kasi ndeti palo ovo vakasi kolinga da frente i chitaba utumala nda utambeli kwale ya pagalie ofama ya pita i chile tu echituyongola okutwala unita kusoma ochola choko ame Luis Nune pekone sekulu kaluyombo manjange mbanja pekone zosi bakulianya munu wa munu herie bagasilahe ocho akuti vachivanja mautavolo onita ikasi okupapala vakasi mokutrabalhela ke yulo tukwetengo mwene 8 meses
poleo kokombaka to utunda twaba sindikale seguro maravilha yupi eye seguro patrão londia ndikulo akulo aba wabagulia nchiwa valingu pange wochili seguro maravilha wewe wakala secretário yombaka seguro patrão wewe wakala secretário yolupito valingu pange wochili apa vasha olo município vakutunda mondo vokalie veya valiko província mondo tova wanja vanje nene okalisele kingwe nego lo município teo kulonda ochale achoko valonda masiamenda vabilikie la kulo ocho andi vosi tuvapandwiliko upange valinga monda vaulinga lo chikele chinene sekululia ukakakasi palo ndato pandula gobo monda wovela sekulu kali pala heo kasi lo chitangi chimweke pata sekulu secretário Bahia farta ocho la veili dile pole vavali vakashe kuva representala valingu pange wochili iyovo nda sekulu maravilho nda sekulu patrão vosi vasha nda ombaka nda olupito vaushame como bastions da unita kalie avakavarika vakuno vai substituir a Lamalé você outra vez o Bucuni Juca. Mas Juca tá onde? Você vai ser exonerado antes de chegar no teu município. Então ainda só tomou posse agora, já está desaparecendo assim. Eu faço outro despacho. Então, Juca, você não brinca com assuntos. Estamos a falar da estratégia, jovem. Não, a rádio que espere. Você fica com o teu mais velho, Bucuni com o mais velho dele. O valete Tiwa City. Se te toquenje, agora bagato vocês façam bem as fotos, essa foto é histórica. Se te valete aba, segundo o patrão wecha o legado yahe kujuka, segundo maravilha o wecha kubukuni, karie, chilo amane aba, te vale que sai upange una akulvalinga, wavalomboloka, ocho vavoki ile koku pange akulvalinga, chakulomboloka mane, tuva papirico andi. E eu venho aqui, em nome de todos os militantes da UNITA em Benguela, expressar a nossa gratidão pelo trabalho que o Mais Velho Maravilha fez em Benguela, o trabalho que o Mais Velho Patrão fez no Lubito, o trabalho que o Mais Velho Uriauca fez aqui no Cubal, o trabalho que o Mais Velho Calipa fez na Bahia Farta. Só estou a citar esses 4 municípios porque são os únicos que tiveram alterações. Os outros municípios, os secretários, mantêm-se. Então, para os mais velhos, na vossa nova missão, cada um sabe o papel que vai desempenhar. Então, a responsabilidade aumentou. Para os mais novos também. Mas aqui o caminho é único. Levar a UNITA para o poder. Tchau, Lomboroca. O caminho é levar a UNITA. Levar a UNITA para o poder, mas vós. O caminho é levar a UNITA. Hele wechiye baba. Amame pasa chebe. Mawe maravilha ouvi. Mama ouvi o que ela não, tá vendo? Cadê o secretário de agitação política e propaganda do partido? Walema. E ele alongou o trabalho de Lilene. Então, a curva pandurico e podem voltar aos vossos lugares. No tempo e no espaço. No tempo e no espaço. Quem é que manda na nossa terra? Olha para ele. Mas ainda te pelo jala. Tu vamos morrer na tua área, tua língua compromisso, tu é a Lopes. A minha mãe nasceu em jala, mas ainda o namoro. Chitava tu chimama setri. Amara ematava tisim. Não, a minha tia vite. Então tu lingandi mo ensaio. Ndamo na wetu kuniane. Ulo bituru. Então kachita o chilinga levando. Sete. Ameandi niongola mogote tapokati. Dape da Ganda para este lado. Dape do Cubal deste lado. Não, carinha niongola mogo kulinsa upisapa. Toque apa. NTT. Yeah. 耶！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 耶!
Apa si evitepo. Ye. Ok, kali ya paone ni. Oka mutisho sonho, vakachale fraco. Ene chiringi vai longoso. Ye. Uchilete. Não, ene mamãe podem ser juízes, uchilete sete. Perderam, né? Vão repetir? Handi talameni. Cornelião com ye. Cornelião tu com ye. Andi apagaria você ye. Banja te wachie ba utisapingana weya. Ala choko. Te wachie ba utimbo. Eyo kasikulo masimwena ngwafeka wepitira. Chalombolo gazete. Então andio atimbateto asako muna paka kalio wesi ndopo tumana. Echi tuyongolo kuvangoleki chilo kalia repitira populu vilinga leo kupitira mwaneke yulo. Ovo amendagala popati. Olo feka vesi olo vivanja vesi vyasanya toleko mbaka kwato kota monda lyanye monda wavova chilete mauti avoyo upange wa kulingiwa kuleko mbaka unene chalwa chilo kalie vanola po kulinga chinako putu chitikuwati intolerance politika osemana wapite chitwakala kombaka ukulinga ochipito chetu vatipondela omunu wakala ngomene okulinga programa yayo. Veia mauti unita não pode marchar, unita não pode, mas a unita não pode marchar, monda lianye. Olombandi via kanda ngalala vofeka. Valwa asongwi vofeka. Ukakaya se unita monda lianye. Ovi munuka wabi kunini. Siti bana bagasi kusoma. Ovali avoko. Ene uyongore kuvopele lunda. Vakasho kukoka onjala vokati koma nuvelie. Siti bana bagasi kuvyala. Ndaba kwaterio chikembelo chisola chomanu siti ndaba kasi okwe chao kulia lolo mbongo vina bakasi okunyana ocho ya choko poleo bakasi okunyana kali batu kakayasa yetu tulingo programa yetu kulama etu twanona sekulwa da Alberto twati ukile kusoma vo chitundo ovo veya bafetiko kutuka kayasa bafetiko kutuka kayasa okusulako vatulingilo vile mavitatu noke pakala ukwetu watu shapo kachiwako monda omana mongola vosi tukwetelo direito vimosi otwali achoko helie palo okwete ofeka ikwavo agutihangolako ofeka yetu nye nda ofeka yetu ongola ndati yobo bayongolo kutulupwisa vofeka yetu chitava ocho kachitava pole monda lianye vakasio kusipatelo intolerancia politika monda valete auto unita yapa unita ya pama etu amende chivangwiri ale palo echivatu na meala njanja ya tete chotu ye kuloko mbaka kwa kala umwe guvernadore Rui Falcão wafeti gopo pia asapingala una cha asapingala galingi chimwe asapingala tweya twasima ngo kulingo 13 de marzo yetu oko hacho ba upako katilile ba upako manda katungwendala Karie vakopile ukwavo wakaloko ko wila avoyo nune shko wila walinga amendu politiku yo simbunda fete uvalengelela me avalinga nala amendu politiku ya tembo ya se usabimbi bandi neneno empresario ikalingala mendatio politika tolo kulingo politika hapa tukasi yetu kachitela eye upanga yolo palata empresario chilo kalie yeba yekako Hatio kat okapekela komo kamwe sapingala yu. Hatio tumano choaje sapingala walinga. Hatio ndio tundo toka ngwale pawali sapingala wandele. Hatio linga kakulio kushile pulovila limwe lya kufima. Apa eye asima kasi etu hapa tukasi. Apa asima tolinga ko chimwe etu tutete kulinga po chimwe. Ocho mwene twenda la he ocho ulimawi yako tuupinga ya polosa pivo palacio monda ya peto tuingila mo. Ochale choko olo sabitu vitambula monda la evo palacio kaku itatale chiwa
handi polo semana vyapita ndeti ko palasi ya choko ya gubernadore o televizao ya inyana mari bosala ocho chikasi chiwa ocho ameno wende tumisenda kauti ayo kanyonyo minamyanke ole ndati bakalo kunyano bina obe hamuo kasi kudele polisi ya kandangala bitato palasi masolo televizao ba vinyana bakaso pitala vyopi ene chaku ye balocho eyo kasi bo palasi wopekela ndahedie wangilamo o televisore wa yupam ocho sinenda bayongo kunyana henda bonyana omu no peka motulo mwetui kaye bite bala chime cha upita bosala ocho chikasi chiwa ocho ene usime uti gubernador nduo pekela motulo to akandangalala otele kumpota sapingala otele kutumbendale tu kachitena yeah kutunda vishune ule kitijiwa okalingi un minuto okalingi bailonya anjelingi milungu kutunda vishune tekoda Alberto Silvaiwe sekulada Alberto Silvaiwe oto payendele palo pedia kombe okamutisho soi te ujilegisa mechi wacha ulomboloka então wachilingale chiwa maito chifetika mwele ndomu chase samana city amechi ndipo pati kutunda mbanja ni atikwingilalie kalu yombo ni awo kunini secretary yene kawo kunini da hawo yombo li bamburi amendu wambata mwete ko hokapa eta tambolo le longus kutunda mbanja Mario manwa bakule tusoma bako kuiha kutunda mbanja okule kisachiwa ule timana yo kasi mwepie kutunda mbanja kutunda Luis Nunes kutunda João Lourenço twalipongile aba batunda tabakunihale etutwingila twelikunihale otwalya choko etan ocho chikele chetu kaliye otembo yacho ina yokundamana opovu yakwa opovu chile kaliye yaikula iso manda bachibanjale banje empela bali kusoma kachechi Monda empela wale kisale durante 46 anos aguti okuvyala kachitena okuvyala kachole mbelokele omoriacho monda ovinavyacho vyosi evivikasi vofeka etali wavine napo empela ndao hali ndao njala ndao epele ndao losipitali avikweto vihemba ndao losikola vime vikasi mamumono chosi empela wachikokapo ochole choko então etuteto apongolola eche tutenyo kuvalekisa ndati va vyala manda etu okuvyala tuchitena etu okuvyala twakukuniha ulongisi wetu jona isavimbi echi akala komwenyo valwa kachava lombolokele vando kusimatise kusavimbi uni chilo afa omanuvosi veva chesunga kusekulu savimbi vechi vanje china paye ande kuteiwila ochocho chili kariye etu tuvisupe vyacho tetu apitila kusoma ocho tutela kubalekisa china seku savimbi atulongisile ocho babanje akuti okuvyala ndomu ndachibangula kefetikilo tete okusola omanu obe achitava akuti okasiko kuvyala pole tete osole ovina noke ocho iyo bangulo manu hachoko obe tete osole omanu ocho noke lo manu obanje ovina obe achitava opita kilulio manu okukabanjili ovina omanu lome wasumbilapo chaulo mboroka chaulo mboroka city akulu pombelo yange dati pala akulu twapama city alende nasho kubangulo cho
Echingashe mangora pakonga shoza kwa utivandi chitari chiwale ndiava. Chakula mbele zete. Manda sangate ya itute tapo wali. Pole ndamo to chivangula. Chilo dia pitila pepuluvi. Ndio kutwala aunita kusoma. Dia pitila pepuluvi ndio kuvyaleka kuweka Alberto kusoma. Dia pitila pepuluvi ndio nito kwingina kusoma. Ocho uvyalele omanu boss. Olo wakase kukemba mama. Hokatavyo onita ndaye yako ya yulu pisi kogopange lanye uhembi. Vachi vangula ndakuva manje tolo polisia ndakuva manje to swalani uhembi. Hakuli la uma unita upako polisia la imwe kupange. Hakuli la uma unita upako la limwe swalani kupange. Chitulinga okuvaha uwa monda vakashimo olo polisia okutravaya masi. Olo kondisoi vya vyupange vya tangeleka. Obe pitamo evo squadra. Tundemo con mangu ya comandante. Chosi chaga toka. Obe chibanja bahaba kapele kwa manu wakasi okuteyuila. Obe wanje swanani ofarda imosi. Nda wabanja yabari wailanda. Hele wailandisa logistiku. Logistiku ya chonye na hea swanani. Ale na hea polisia. Oyo eskema va montala. Obe wanja wabanda kupange. Hava kwete lo kondisyon vyo kutravaya. Kanu liacho limwe. Hando kusinda monda liweti ya ranke. Masyogo bakasho kutuma oko kukalingu pange. Eto vitangilia wetu abikunia amendu deputado ndiendendo feka yosi oko kuninisa binandemo vikasi. Lomo ngemba. Hava kwete lo condições. Olha pitela ko quartel ko sama ya fina. Nemo squadra. Vai pinta la ko sama yo asu city. Inila mongo. Opia moyo kutundisila yoma ya katangale. Hatuvangula mwe nami kwabo. Obe vanja sonali te balala ko pikete. Okusanya jo kasipula wo pikete. Kamungo kasoka ndato. Umuno katuka palomene. Ovyo ngo bivala. Olo mala veri markala. Monda ula watu usilimila. Nasi yeye obe waye kapo. Otwa kuteyimile simbwana obe wakupekelo tulo. Hachitava. Kolofeka Dios biolwali. Kupongoliwa olo politiko. Poleo polisia lolofa hayala pongoliwa. Monda lianye ovo bateyuila omanu. Omoriacho wesi okasiko kuvyala. Te wacho lo condições viwa kolo polisia. Kwenda kolofa. Na wewe kuvata tangwa tiso vida militar. Tem que fazer. O comandante falou. As ordens superiores. Olo putu vya gandangalala. Olo condições chien. Capé. Ofe kaikwete lombongo. Lombongo vienda pi. Então, em vez de pecho lo condições como no varingo pange, o lombongo de varinga la vio uwasi, o kwenda le manava kolosama, la feko, la nyelanye okulipilisa. Kuteo feka ikasi chiwa, poleo feka haikasi la timwe chiwa. Chakulomboloka. Te chakuli hiwa. Iya mechingaso wangula ndeti ndiso uchipopiale. Ohali yacho mwenye vakuli hapo chiwa ohali ya wamanje tolo polisia vamwene monde oba so kuitamba vakuli hapo chiwa ohali yolofa vamwene monde oba so kuitamba vakuli hapo ohali yopovu etu vamwene yopovu monde letu etu tuso kuitamba ente ovekata le vali umo kukusapula kuti nao ovechi kwa kutalo hali talamenango unoka so kusapati talamenango konjera he akuli mwela chimo chitangi masiko kwebe ati talamenango. Otembo yenda bakunuvo bakuka omana balinga feko bakwabo bakwena akwenje balinganye masi olo talamena nyacho chikasima utyo chipoke china spera ko nyado kachipiva chaulomboloka ye amndamala amndamala ene awiyokole kunambulula amyochopilia yange yapo ate kukaregalako o solare yange ene echundi vangwisi chikochopilia iwokinya chalomboloka sete eta kusoma oko twakuvangula kusoma oko okupitila kusoma chisukilo njila imosi okwimbo ochela ocho wimbi ochela te wafetikila pi o registro eleitoral. Chakulomboloka.
Pala banami walete o registro. Ndawa kungembi mweli dandati. Mas lopo ok. Muito bem. Ovo valo aprovado. Pole periangi bana vakasi lo registro. Akunu vamanjange hoka papali. Chosi chipita por registro. Akunu vakwete siti. Akunu palo kwa nyima yange vapo bayati kukwete amela menda tavale. Anashapa ndamandi vamwe abagatukile. Abagatuile. Te okwenda ko registro. Manda onepa yachwe yusoma. Okupitila ko te okuvotala. Ocho votale te okwete o registro. O registro yo ilingiwa chilo yipwa vo março. Nda hatualise na insile chilo toke vo março o registro yapwa. Ove kwalise na insile kuka votala. No keve kuka votala o voto yamane ya unita. O voto yamane ya seguada Alberto wakushalalayo. Ocho yongori ocho. Ocho yongori ocho. Pashale onda kae chilo vosi te kwenda ko registro. Chilo vosi te kwenda ko registro. Chagulo boloka. Te kwenda ko registro ocho tukalisa na insi monda tu yongola kuti ulima uya kwe pongolo. Pongoloko. Pole pongoloko lipita povo. Povotu. O voto ipita povo lisa na hii. Então lo puape viacho e vivikasi ndeti. Te kwa yuko wini wa mano okulisa isa. Ocho ulima uya ko tu votali chiwa. Chagulo boloka. Chagulo boloka. Yeah. Tulisona isa le tulisona isa. Tulisona isa le tulisona isa. Te vosi tulisona isa. Chalamboloka. O tembe yacho inayokutukemba levi sanda chosi china chapita. Iva empelande mutu abakuniale. Chilo kalie ulimawia kokukalo chela. Olombongo bifetiko kumoneha. Bafetiko kukorompelo manu. Ovina bifetiko kuya la nye. Osemolu osola nye chochia. Chosi china kututamba ngo. Latemo balumbo kumoneha. Pole bakala kusema 4 anos ndipo baterisa 5. Biga kala o tembo yosiei. Akutio china chacho chivakunena chilo kachamono hene. Ata siti chakulomboloka. Iyobo ulomo wamonye. Obe ubo pati okasi lonjala. Obe bea bakubanjeke obe okasi lonjala tambulombisi. Obe yapati nda tambulombisi hari hapo kama. Ende iyo kukuya onjolo oba kuya mbisi. Obe mbisi olia yapwa. Tolenda bakuya onjolo omwende olipipala etekele teke obe oli mbisi yobe. Monda kutala mena bali wo kunenela mbisi. Obe kasale onjolo yobe. Abaixa a corrupção eleitoral. Yeah. Viva a democracia. Viva a democracia. Yeah. Oito paendele. O semana e meia pitandeti vakala oko kombaka. Vapita lolo moto, vapitilan kamale. Omuno vai a 10 mil. Ocho bande ngoka atividade yabo. Echi vakati ukilile o 10 mil yapo ale. Ovenda wobe ya utilinga tukuye ongandi ocho linga na unie ngumupange monda upange wobe owa ukuyo salari walo saini yosi o 10 mil corrupção ove kalupuka la yo wendo ka salami halanje echo pitira mwekonjo yapwa pukwete vari apa upa então ovenda bakunenela temo bakunenela o sema baneno vinaya chevi opo now amemwete mala kuti vakasiale valima bakutrabaya bahiupange amemanda ndukulu sichitana mali entawa mala mangalo nekulu vyange makapiku pange ya ali choko kuli ale kuli upange bongola bukwete ateba sokukopo vingendele yocho vya vikupale lo imprego vya mala mongola ocho ali choko tuchitaba bali ocho entawe tuvamwele pitukasi aguti batambulo lombongo vyupange una usangi wa mwana Afrika batunda kosamwa entawe vamwele mala mongola valila pi chakulomboloka hatukatavi vale kututamba kwa chuoko eye wiya wolingo corrupção obe babati aboyo wetu andia tuyongolo corrupção handi tuyongolo kupiko kusoma ocho tusheteki vameva kwavo manda obo base kuvangula kutinao no vota unita não tem experiência de governação a unita não faz obe vanja mewacho base babati a unita não tem experiência de governação o governação yanyo kunyana la corrupção o experiência acho tu isukila
O mundo uti wote bati não tem experiência, mas a governação é o cunhana, a governação é o hospital ya vigo te bihemba, o manu abago te baba kolonjo, nyena nye, a governação é tu isukila. Então, o bandabe ya uti não, a UNITA não tem experiência de governação. O bebê bati não, ainda vamos experimentar, porque a vossa está desastrosa. Todo vai se apoiar ao vinar. Tchau, lembrega. Chile feka ikasi vari ayali pengile vari ofeka chile nda yakala vari pekalia empela 5 anos okutukatala mayapa ndahere wako nyako ofeka ikasi ale ndemu ikasi vova isha hapa vakuisha olopo vya vari auti nao queremos mais 5 anos iyo venoke andi sekoloringo kuya vari João Lourenço atatu ulongo wangu wakuvangula towa unene bebeti não nós estamos aqui. Queremos dizer que pronto, o país não se constrói em 10 anos. Então, eu quase 5 anos, olha choco. Eu quase 5 anos. O país não se constrói em 10 anos. Houve 5 anos e houve o Ilembale. Eu gravei 5 anos, eu vou lá e eu pi. O Chilete, né? O papel não é possível construir em 10 anos. Mas os 5 anos eu ia para lá de Maringaco. Oyembora bari o 5 anos ikwabo eni omuntu sio njaki obe wachile mbwale o kali yongola bari o 5 anos choma no bambate pi njembo o manu kabatwala pi te twatela okuba tambulula echibeya ti mais 5 anos eni obarwe tukiwati nye ongola ne balo metukasi ocho ukulingo mwempe ndo masaka talingo hapa sipele komite yabo talingo pandela babo ndo mwagazi toka masimule wakati ocho ngacho bangola ndoto tali hena ngome na baba bapendolola masi talingo pandela babo batoka ona basi kusoma ocho obyo chiyo chibanja ocho pe pandela yabo toka monda obairungola habai kapeleko ndaba ikapeleko apala pandela babo ndaba mwani iyo komite yacho yabo ndaba ipintala ikasi mwendoto okulegisa uche byway yaba katala hali chakulomboloka atuka tabi bali bohembe ale nasho kukenda eneo lako ferrovia vivali apandela chikasi kwendati si chikasi mo utokaro lukana kwa papa jeni kukapwa ocho chikasi pandela ya boli kauli la tene no puede ser, está mal. Chago Lombologa, en una uchile, toca. Chocho banja mauviari wache wavo. Pabanja uche chitunda chikasi kusoma, apandela bavo, volu pale umenda mulo wakuvale, 8 akasi 8. Ata? 8 kipapion! Chisukila vare kuvangula. Chisukila! Ya utabo andi njungo kwa mpela obe bobe andi kapongolo lingo mapandela bene wakasya kwa lamendo mondale anye mondo kaba kwetali sumbilo lo manu bakasi bo bairwei kaba kwete sumbilo obo kwavo ja sichilo chakalo pista ala ya galio pista echichosi echi omuchakalo pista ndachakale governu imwe isima chiwa ndaya tela kulibangula lo manu bakasi konene utaboyo hokangilivo terreno yo pista manda potembo imwe ya tuilinga mwechiwa noke tutambola bo olombalao obo manda abakwetalela imo visão yoko vaso vai teta vai kapa komanu kalio olonjo ya kutungiwila bo pista obe nda ochileti ocho oari hilo ya kala yo kulima kochili ale achoko ualgudan saia da onde Cisão saía da onde essa pista aterrava ou não aterrava aviões? Como é que hoje para eles não valorizam? É porque não têm projeto de revitalizar a agricultura conforme era no tempo colonial. Significa, até o nosso colonizador sentia mais amor pelos angolanos do que os nossos irmãos angolanos que estão no poder. Este aqui é o problema do país. Manda obenda wako pachi kolonya wakala kuloko tembo ina ya kaputu o usapula utivamos okubao ichilo wakukale ndawe pitila pale o pista ya lingolonjo olila masi obo bachi tepatepa batungi solonjo komano
chakulomboloka ongola inene ochwalya choko kuyolo terenu vyalwa ochwalya choko chasukilile mwakunyono pista eyi ocho batungile kolonjo noke haku omano yabocho ndalimwetekebye kusokola balatiko kuvalete kwandolo mbalau tekuyo kutunga opista yimwe ikwabo encuentro kuti indaya kalala yefetikilo chakulomboloka city então echitulombolo primeiro segundo terceiro angolano chonga se kupopela kuti kapeli ochisola kwa baba kasi kuvyali kapeli ochisola nda pakala lyo chisola ozona ilo yombaka macho yakala kotembo ya kaputu okwendele kukonganda si kwa kala lyo industria ale kwa kale okuko area yomkanda okwendele kokomeki yakala komuna ultimo baba yera okay aquilo ino tem uma fábrica adormecida então se nós a celulose ndakuti kwakale lochisola ndava okay palo peliari efetikilo tulingi chose ocho fabrike ifetike vai kutravaia ocho manu vakwachupande ocho tukizemoveri ozonaei chilokalie ovyo chivanja ndakombaka ndakokuvale ndakombokoyo ndakombalombo ndakoshongoro ndakokaimbamu ndolo munisipi vikwavo chosi china kaputu ashile chanyelela mamba habakwete chisola aliyaje kabakwete chisola lo manu habakwete chisola lo feka manda ndabakwete chisola lo feka ndabalingako chimwe ocho binabi potoloke ocho ale choko então chatulomboloka hatukatabi bali obohembi babo chilo epulubili apitila pomale basta hakuli bali okutabataba ngo manda pacho panapo kutabataba ngo opovo no que bala visilo mano manda bachikole ati ese no reclaman pelos seus direitos chosi mogutaba ngo então etuturingie chitu yongola no pode teo kubale kisa utiperio mano vasima bawetolondunge bakwetolonjongole bateno kulingu pange pole teo kubaha pondolo ocho balingu pange chakulombologo cho ame apa garie ndi monusula nengo manda wapinga tinau garie tenda monusu amonde kumbilio lio ndombela yo yi aituleto teto tukile netoba tukile la nyala yapa ngasoko monusu então ndemu wachikuli ya kuti okumonusula kwacho ndamona wa manera yetu opista hii yapa garie ndaba kwetu batunda ko wambu ndawu kwetu batunda ko Rwanda garie teba imona chalomboloka nye chalungo kupita palo ene chaulimbiale okulinga dati epa você ainda experimenta ametete ndi utali aprendente tem que deixar ver bem o mano você garie vanira batila o mano você vai aprender a dançar com a telela vai aprender aqui está aprende com a telela mango com a telela o mango o tapa ya tete okulinga chibayame ene wachiguliane okulinga bokati galie mosi você só
o nosso galo, o galo negro, yendelele. Avoyo suku luliki wa manu kwenda ilu, au sumuluisi toke jitulisanga vali, amepalonda sula tapandula. Tuameliko nyima, ocho tumonusuli upange wetu. Tuameliko nyima. Kwa kambango. Antes de cantarmos a vitória para nós, as nossas crianças da Alvorada vão apresentar a dança rítmica. DJ. Terminamos então a emissão do discurso do secretário provincial da UNITA aqui na província de Benguela. Assim que nos acompanhou, agradecemos o carinho da sua audiência. Até ver, por Angola, Radiante.